Dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo praviti jedan super kolač bez mlijeka i jaja. Prvo ćemo da uključimo reru na 180 stepeni da se zagreje. Zatim uzet ćemo ovako jednu čašu od 200 ml ili 2 deci. U posudu sipamo 4 čaše brašna. Dodajemo jedan prašak za pecivo. Zatim dodajemo 2 čaše šećera. Sad ako postite dodajte 200 ml ulja. Ja sam dodala 10 kašika masti umjesto 200 ml ulja jer mi je nestalo ulja. Ako vam nestane ulja kao i meni možete iskoristiti mast. Sipat ćemo 2,5 čaše kisele vode. To ćemo sve zajedno sjediniti i dobit ćemo malu gušću smesu, kakva i treba da bude. U drugu posudu ćemo sipati polovinu smese u koju ide kakao. Dodajemo 2 kašike kakao praha. Sjedinite ovu smesu sa kakaom, onda u onu drugu smesu dodajte 1 kesicu vanilnog šećera. Pleh ćemo da obložimo pek papirom. Ako nemate pek papir, onda možete da pospete brašno i to je to. Pleh je dimenzije 33 x 32. Peći ćemo u rerni na 180 stepeni nekih 40 do 45 minuta. Ako vam se dopao recept, lajkujte video, zapratite moj kanal i naravno pišite u komentarima kako vam je kolač ispao.